Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot kay ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. Dom, Apay, uray panawin pay lang ti COVID. Agpasyar ka no dagiti taga Department of Agriculture dito barangay. oh, tapay. Umay da bisitaan dagiti i-report ti Presidente me, iti binukal me nga asosasyon. Tanya tinreport na ya. Dagiti survival garden. Dagiti garden iti likod ti babalay. Dagitay nakapasula ang anatang. Dagita ti in-report na. Kahit pudno mait nga dara kita. Adda sumagmamano ang makita na bayagan at talaga nga aramiden dagiti kakadwami a miyembro. At damot dagiti agrugi paylaang. Nalakat, sustinirin nyo. Ata di kay kat kababain. Isungarot. At least, at damot backyard garden ko. Isu na lang, tabasit lang, timulak ita. O di na yun namon. Isungarot na nagpatubak iti petchay kan kamatis. At least mabiit la pagapitan. Wala niya. Ura di imulmulam idi abagyo bins. Mabit da jay. Wen, agsabsabungan dagi jay mulak a Bagyo Beans. Isu lang ti attraction ita di ta backyard garden ko. Mayat da ta anerogiyo. Itultuloy yo. Talaga? Uray kaskasano, aktibo jay leader mi. Nainggan nyo dagi jay mi misis a jay lagtutong iti sigod nga aramidan da. Wala ya. Kaslawan mo't makikita ko nga umbong nagiti babay. Awana nagiti sigod nga agkikinuto iti arubayan. Wen tanagungot mi na nang iti na minsan, tada nagapa-agapulat chismisan. Dagita ti maliklikan ita no adda pa kakumikuman titong kalmaysa. Wen Ane, panawan ka pa'y, taday pan ko dyan dananang. Papirmak dyan ti wealth worker apirmaan da a senyor. Ha? Kung naman lang nakalagip nga niyan. Kastalatan ni Rosa. Kasarsari tarak. Ngam pagamuan lata, doon da malagip na mapanan adi ang pabatubat. Maditi epekto di pa nakapuyat ko di Rabia. Masadot ako pala rumarita. Ay, yun nat ko man pala tibukot ko dito sa pa. Ay, pagpampanunutak iti surata ka istorya. Ay, sus. Oh, puwera may baon. Puwera. Kung akon kahit, ni katuga nga kagustay. Puwera, da pa kay baonan. Hello, good morning, Chairman. What can I do for you? Good morning to kagawa da manugang ko anataer. Anya ti maipay ko, Chairman? Awan markiti. Kaya't ko lang ipadamag nga umay da po mayor, akadwa na ti hipe ti pulisya dito'y Santa Disgrasya intun sa padaw. Sa nga ilyan tayo da dito nagbugsutan. Apag isaw takasangay gayam ni kagawad Ingo intun sa padaw. Uray isuntukan nun di makamoy ti pangaldawan da. Nay, imbag man, Chairman. Kat no pag-apaan da kan bakit na ti kawan kwartada. Tawan ka no ti ipapaiman nga honorarium na. Ada siguro urnong na
Nagboluntaryo matadagos nga isundot ti sponsor iti pangaldawan inton Sabado. Kastaya. Awan! Alakastan, dahil lang. Bye! Bye, chairman. Good news, kunak ko ma. Hanggang nalipatan sa amot tanda apo mayor ti COVID. May parit pa lang, tagpasya-pasya, ramap-mapan ka na iti umuan. Tapno maliklikan ti panagwaras ti COVID. Social distancing pa lang. Makamura. Tsak pa ilay bagbaga. Nga dagayam gagara kiti Ilocos inton Sabado. Sudan tulat tala. Makamuran to. Kasadungay, kurang tayo matinton Sabado. Awan ni Dumeng, ta dinto palagayang makasangpat iti day tangal daw. Kastaya, chairman. Sapay, isunto ko mati bumuludak iti maigatang iti maparti amik-mik. Apo, nagsayatan no kaldinggayang ti plano masintensyahan kagawad. Talaga, chairman. Tamairan ta pang sangaili ka na gito opisyal. Ayun mo da. Imbagla pakiam amak mo't kada apo mayor kan dagiti sanggunyan ah. Katwun Tidak kan sapay am-amu akagawad. Agpasyunat ta, chairman. Makiam amo kumamot na tao. Apay, talaga ka di adi nakapay am-amu ni Mayor aya. Saan pa'y nga ro, chairman? Di naktupay na si kaso, di napanak ay opisina na. Ne, kasta aya. Oo, chairman. So nga irantak man ti mga cerebrar iti kasangay kaw. Una, sumurot sa kanukat, nagiti kapartidwan na asanggunian. So, mabalin, nasuro ka sa nga pulo da. Okay lang, chairman. Basit ka dito sa nga pulo asa nga ilyon Eksklusibo lang tao. Ayos, sana ul. Angim na siguradwam ti kaldeng nga imbagam, tayawag kon tao. Pasangwan tayo ida, iti kapuhan. Uwan, chairman. Uray anyat mapaspasama. Matungpal dita mik-mik wano kalding. Masuron ni Pinang asawa ni Ingaw. Napay mat, Nagkarkarigam nila kayo nang awan mo tin karkarina. Iso nga ita, may ramraman ni Pinang agparikot. tanyat pagparikutan na yakat ninggo mo tinagkari. Bayan na, nga iso di makamu. Mabalin aya, kat adamot ambisyon ni Pinang. Ambisyon? Uy, Ne, anyat koneksyon tambisyon na iti kasangay ninggo. nalipata maun, anaggidanda edi anagkandidato para kagawad. Tati ko nada ide, kumporme no asino kadakwada ti mga bahak. Saan daan na panunot, ang mabingay ti botos. Ken, nakadadaulan pa iti reputasyon daa. Taagas sao dakat nga raw. Agduma pa iti simurutan da ide para kapitan. So, mabalin nga sut nakaabakan da ngagpadpada ide. Wen, malagip kon. Kati disimaron nga eleksyon, nangabaken ni Inggota sinuportaran ni bakit na. Wen. Itala mapanunot ko. Oh, Ikon koniktan ni Inggo ti politika, iti panagkasangay na nga oray mabayag pa ilang. naalalam, lakay. Kat, amangan no di mo paila amaw. Tiyan niya manin. Gapo ka no ta last term maun, lumaban to ka no moten at chairman no danto pa'y eleksyon. Kasta, Wen. labanan nanto nga ron ni Domeng. Ay nasa umon. Sapay awan mo't ni Duming inton Sabado.
Iso bagyan to amin ng niinggo hatin na yung bag-agasat makibanding ka ni Apo Mayor. Kaano asumangpot ni Domeng, Rosa? Amangan no rabiin to kano ti Domingon tatang. Ay, awan nga rod May kape si tinay bagagasa tapan nakibanding kini Apo Mayor. Imbagak dayta, tayong palagip ni Nana. Okay, anyat ko nana. Okay lang, kunana mo. Ne, apay. Awan plano na asumukat kanya kakas itikan na yun ng ibagbaga. Anda, Sa kasta ti kunana. Naklabanag no nasingid tayo kini Mayor. Napig sa tiguyod na kadagiti tao no ipromote ni Mayor. makaamon tulat ta kanon ni Dumeng no madanon man dayta, tatang. Mabayag ka no pay lang, may. Una nga mawan kas tayagsakbay, tagsakbay tupay kat maros pay. Kastamot ti imbagak, ngam easy ka laang ka di. Kunana mo. Ha? May samot ni Dumi nga kampandi. Namnamaan na latan nga isuntumot lati mga habak no bilang. Bayan nyo latan ni Dumeng, tatang. Sa bagay, sige, bayama, nisot ko na na. Italakyumot kan kwa na daytan, taisonto ka no ti makaam mo. Kaduan naktuman tanod puldot. Depende no sa dinaw kagawad. Mapantantun ako din jay kalding ang mapartay inton Sabado. Ay, wala. Ayos. Talaga akalding ti pagsangwan inton Sabado. Unmait. Karik dayta kada Apo Mayor. Imbaga, tadamot na diskitar mo ang maigatang iti kalding kagawad. Awan pay. Nagadugayam ti kalding iti bantay. No kasta. Nakadaanon ka igibantay ng sapsapol iti gataang makalding? Ay kaun nakapasyara kat ijay. Aya, Wen. Kat nakadandano nak ijay ayan da kumpadri kampin iti bantay. nini. Mayat adu ti kalding ijay. Wen nga rot. Agkaiwara ti kalding iti siyang atan sika. Una, kat no naggagat nga agtarakan ni Mang Kamped. Wen. Nagkadunga ron tinakita akalding ijay. Kaadwan na ti papardyeng ka. Bali, sariling sikap. Dagiti kalding tabulos da. Aya. Isumot la abulos amin dagijay nakita nga agar-arab ijay karanlanutan. Una, tama ka amo dagiti kalding nga agsawar nga agbirok iti arabon na. Wen. Kat sigun iti damak kaw. Awan kano ti mar-aramidan dagiti karuba na nga damula da. Awan na talaga ti aramidan da. Isu kapilitan nga aladan da dagiti mula da. O niya. Kaduan nakto nga raw. Mapantago ko diti kaldeng. Ay, una, kagawad. Tapno masigurado, day tay kilawan akarnit kalding inton Sabado. Inggaw, papanan niya. Apay day tatalay. Pagsingdan ko itin kam ukudo na kalding. Anya? Ay, adan na sarakam nga utangam ama parte inton bigat. Addan Isutin kam ukudon kinitanod puldo. Oy, pilibak man iti laing maw. Tamakautang ka iti kalding ama parte la iti kasangay maw. Ay sus. Siya pa iti ko na. Kagawad na ito. Bakit? Nalawain, kagawad ka nga awan mabalbalin na. Ta ultimo sa nga botelya nga arak akikilindakin ka edi pa nagkakampanya ka arigatom pa. Day tanto ka maparti akaldingan. Di ka kadi madanagan. Bakit? Uray tabagi ni Chairman Tirikrigado. Anya? Wen, bakit? Agpinekan to nga agigop iti digo ti sinalamagyan. Ay, uy si kamot
Agilasin ka to adagos ti pangrabyanta. Narigatan no makisap. Ay, wala nga ti pangrabyantan no bigat di ka agsikap lakay. Wen, si kantong ti agilasin. Uray tadatanod puldot ag kusinero. Sige Ta siyempre, kasaritak to nagiti bisita. Sigurado amakam mo da kon iti husto da Apo Mayor kan Apo Hipe. Alawanan. Ang pangalaam to nga rod, iti bayad mo iti utangem makaldeng. Addan to kunak lang rude. Tinapatag, makaukod kami iti kalding. Sige, tadagasik pa ni Pari Puldot. Bakay, ayan tay uniforme ti hapon nga usarek no makipagrunda ka dagiti barangay tanod, Imbaol ko manen tay sumuti ko nam. Iruar mo man, tay sut pagbado kita. Adaman isurveillance mo, no paliiwa mo agmamanukan. Awan, trip ko lang man usarin mo. Ang mga no adda di mapakpakadaan na mapasama ka pa nagtakaw. Imal-aldawan. Awan aldaw, no agtignay dagiti addagandat na ngagtakaw. Alan ingkay ruar di uniforme ti hapon tayo suman ti pagbadok. Alawag. Mabit lang nga rod tayo nakirwar. Sige. Uniforme ti hapon. Ay susa po. Nagtairak to pa'y nasutusar kanyakan. Di pa'y laka ni katlong aldaw. Asaan na makaid na ninggaw. Amo ka mariribukan na jayain. Gapu iting karkarina akilaw na karnit kalding para inton bigat. Nalakang amin ay atagsapol iti maparti no butaw mo ti bulsa. No awang pailat na sa pulan na, oray tulunga kaon, ngamjak ibagbaga. Ay, pasyarek man te kumpadre ngarut kalding na ibantay. Undawidan, kagawa dinggaw. Ay, kasta ka ni Chairman. Ay, sana balay. Nakasaganan diya kilawon. Nasayatan o kasta. Apag-isuntun ang mga aldaw da mayor. Tamang angermetin diya na salamagyan apasit ti ulo kan nagiti saksaka. Apaw, bumanerberto nga dan ti panagigup dagiti sa nga ilaya. Lakit di Chairman. Ay, ayos Uray awan kwarta, no kayat ti pumarte. Nalakaan niya. Gagangay ati adot am-amo na Chairman. Chairman, kagawad. At dandahe pa talo ti alipuris na place. Dahi pilaang. Da mayor ngay. Awan mo, ang mga numawd udi May mga oras mo, Chairman? Ay, kastama tapo hipe. Naragsak ni sasangbay. Astama ta po, Hepe. Siyak ni kagawad ingkong agkasangay ita. Da kayo kada mayor ti kang runahan sa nga ilay. Ngam, di yung matakuyog, sir. Masatudan na mayor ng umay. Binaon na kami latan ng umay makipulutan iti pinartiyo kalding. Ay, uwan na po, Hepe. Talaga kayong partyanda kayo kada mayor. Ay, umay kayo na. Pagsasangwan tayo ti naisagana ti labisaan. Naringitan mi. Ngemsan kami na makipulutan. Chairman, kumpirmadon. Kasta ka day, apo hipe. Kagawad inggaw. Sayang dagiti agkakaima sa putahi a karnit kalding. Tasan kami ang makipulutan kada hipe. Balunem laangan. Balunag. Ni, apay nga, Chairman. Awan mo't papanak. Inawaga kadagos ni Mayor itay nakasapsapa ni kumpadre Kamped nga imay ije balay. Iso asanen nga imay. Anya ti... Tinakaw mo't gayam ti may sakadag ti papartya na kalding na loko. Kat ison ti pagberdyam.
Ha, kukuha nga men, Chairman. Arestado ka kagawad Ingo. Saan? Deka. Dinak mo sa saan? Saan? Oray di tanat ang pulutan ni karnit tinakaw kalding. Balunem lang ni pagbaludan wan. Pulutan na karnit, tinaktakawakal na ready tana mo ta. Di tana. Ay. Anyan na dyan na tagtagainap ko. Madi. Domi, mabali namin. Ay, makauman. Datang. Kasla kasikuran nyo lang unay. Makapasikur at talagang tikastoy a sitwasyon ti lubong. Ay, kung nagtumo, masikuran kayaw. Di mo't lamalmalpasan ti problema iti pandemya. Awan saan ti asinswan. Think positive, tatang. Ay, namin ado na nagpanunutak iti positibo. Tamo ka na ita ti makapukaw iti sikor. Wino kasla panakauman ngagbiag. Ngawan lata. Tay kunada nga rurin, agbalin tayo kumaanaragsak, iti agda maakasasaan tayo. Kasta ti bagadag iti saan na masikuran. At dan sakit di problema yaw. No problema, kadadua. Agsasalupang asaan nga mo no anya ti unaen. One at a time kunada manin. Sagay saan nakita nagiti problema. May sa lang. Sana paggigid na rin. Ay, Tanukas ta tiarami din. Aglulumbada. Kat pagangayan na, awantot na pintas a resulta. nakadado ti bagbagam. Adda amariribukan akditan. Tapno saan kayo amariribukan? Atoy, igupin nyo pa na ito'y hati. Pagparelax. Nan. Napudot mo. Nya. Puyutan nyo Sakling umigop kayo. Tadi kat madagdagan ti pakasikuran nyo. Unman. Agas asok. Ay. Ay, alhagi aman na ka. Makapasalibukag tayo mo umnay. Amumlata mo tayo dumeng manugang ko agwapaw. Ha? Tiyan niya tatang. Awan. Ay, di magasak man la dito itabareng no mayaw awan ko. Di pa nakariribok ti panunot ko. Anya aya ti pakariribukan nyo. Nyapay, aglalaok Ang amok matkit di. Agagangay daytoin iti biyang ti mangimaton iti uray anya agrupo. Anyan tulakit din itintero a barangay. Pakasikuran nyo ka din iti kabaranggayan. Abin makapalpalabas ka iti ibagbagada pakailidlid dingan da. Dayta nga rod. Pasig a reklamo ti umay ibagbaga dagiti umay iti barangay hall. Inton kwan addaman agaapan. Dayta nga ron. Ay, Nangaruna ita saan na maliklikan. Rumigat ti kasasaad iti panagbiag. Masiguradaw. Umado na iti awanan panggadan. Imbagkit dia, saan na nakasidiyon unana at tumarayo to iti ubing. Basit dita 5 abilang ti anak ti tunggal agasaway di. So nga imado ti tao. Aging gang ibagada idi nga overpopulation kanon ti pagilyan tayo. Aduuna yung ti tao. So na ilungalong idi ti family planning. Wen. Adday di panawen anak ngan ti bilang ti anak ti tunggal agasawa. Wen, ang kaskas day asaan lata analapdan ti adu ti tao di ti lubong. Talaga asa na malapdan dayton.
Kas, idi sana pan nakalapid kadagiti tao nga reklamo. No saan da kontinto iti maipaay kadakwada akatukad, di na ipaay damuten. Ado na kiti sana makontento. Ket gagangay day tayo ti tao tarang. Ay, biyag. Makabanno ga panunutin. Nala, tapno makay na nakayaw. Bayan nyo pala apang panunutan na kita. Ibusin nyo ket deta hati yaw. Ah. Barang yanod na tinaduma at pakasikuran yaw. Ay, uwan man. Ay, napanay ni katugangak. Ado unay san ti pakasikuran na iti barangay. Sana maliklikan na ita. Gaputa iso ti chairman ti barangay. Ado talaga ti problema iti barangay. Tatay kunada nga ruran. Din tumapaguston ti amin ataw. Ay, may nagpasak pa iti istorya. Sakbay mapanak iti barangay hall. Mang suratak man iti istorya, may papanditi tao asaan amakun kontento iti adagan kwa na. Datay tao ngagsapsapol iti nanamay apo nagbiag. Wano tay tao ngagsapsapol iti natalinaay a lugar. Anya ti kang rona na karakter iti kasto kita ti istorya. May saalakay akas kani katugangak. May sa tao akasikornan ti kaadaw ti makikita na problema. Ket kayat nan ti lumiklik. Ito yung mati problema. Tanuyilad kon nga oray awan panggap ka maturog. Makaturog ak taon. Bayaman. Palugod ang tirik na. Tadintukit ada problema. Kaya't ko ti mapanag na diti nasulinek a lugar sa bakit. Anya, sa dino kuma. Ijay ili, anak kay nakak. Ijay bambantay ako ka, dahil di apong ti apong mi. Ay, anyan san, agtagtagainap kan sa lakay. Nakita tay nakaubinga kakasinsin ko. Adda kano daga dahil di apong ti apong mi anabaybay anda ket nagbali na nakabakiran. Awan kano ti agindagi di ay. Awan mo't nagintere sa mapanagnad. Wano agpaspasyar man la kumaijay. Tapasig may tabiyag iti syudad ti sinapol dagiti anak dagiti kakabagyan may nagbati ijay iday. Anya day ta ama pampanunot mon lakay. Ay, no siyak, di nakla mapasurot. Numapan kag naad iti day ta lugar nga ibagbagam. Si kalata. Anya ayat sapsapulang. Agsapsapulak nga ro di tinatalina ay a lugar. Nariribok unay dito nagbugsutan. Ay, gapo ka dita saanan asikati barangay chairman. Mabalin na kasta. Ala, adakan ka. Agrobata kinton bigat. No, kaskala nakalagip nga niya manay. Dinamag ko ni Dumeng no kayat nati sumurot. Nagisumkit din iti bang bangir. Taasino ko mga mente mayat asumurot iti day ta apapanam. Naklagpasyar. Imbag pa'y. Tiyag naad ka ako nam iti bantay nga awan sa balya makitam no di pinuon ti kay kayo kas kada kasamakan ay awan.
Inakpadasin tagbiag iti lugar nga awan pakasikuran. Di kanto ka ta makasarak iti kasta a lugar. Padasik nga ro da sa pulin. Ala, makamu ka man langan. Saan aday tat pagsubangan ta? Saan ka na mawawatan, gustay? Anya, agluwas kayo itan, tatang? Papalanyaw? Itinatali na ay ang lugar. Ni, sa dinoreta. Iti lugar, anak kaya nakak. Anya, Amo ni nanang yu ijay. Mayaw awan lakit, din awan kadwa na ama kamu di daya lugar. saan yung ay kuyaw? Saan? Di na kahit tawan mo't pakasiksikuran na dito Iso asyak laeng ti mapan. Mas daawa kiti dayta mapampanunot siya. Ay basta, kayat ko ti mapan iti lugar, ngawan makita kapag kasikuran. O sige, kasta bye. Bye! Bye, tatang. Agan-anad kayo kuma. Inawagan nakmat. Nagluwas nga tan? Wendom, siyak tinaudi nga inawagan na. Anya nga pati mapaspasamak ka ni tatang. Maikawa, kan nalabit. Saan na kaya ta makita ti pagbanagan ti barangay anabayag nga imatunan na, kas barangay chairman. Un nga ta. Si kama ngamin, di ka naginteres as si kakumati sumukat akas imbagbagana iti. Adu unay, ti pakasikuran kag bali na public servant Rosa. Kaaduan na amasair ka. Gapu iti kaadu dagiti sana mapagustuhan. Adu ti makakontra, ken nanya pa ditan adi pakaidnaan. So may mayatan ti kastoy. Sa bagay, Ket gapu ta kayat met ni tata nga sapulen, tinatalina ay alugar ako na. Bayan tayo ta sapulen na. umay kayo di balayan. Ay, saan? Adda balay mi kang tatangyaw. Dito yaklat tang agyan nga uray no awan, uray pumanaw. Huwag ka na, Rosa. Agmay-may sa ditoy. Kay kayat na may tagmay-may sa. Iso nga agbati Tatang, talaga patuloyin yan. Huwag. Awan makalapad kanyak. Agkabaw kayo ka din? Na, anya nga kabaw? Saan na pagkakabawan, ti panang sapol, iti pakaginawaan. Unmat kit di Sige, mapanakon. Tay talabasit abakpak ti imatiyaw. Kutwan, apay aya. Di kay nagitugot iti pagsukatan niyaw. Adamot, talo aparis tintugot ko apag sukatak. Talong underwear, ken may saparis sapatos, ken may saparis chinilas. Ay, Kat, di ka ninyo ngay. Di kay nagbalon. Oh, ado ti makanijay papanak. may amo na panunutin dagiti kasapulan ko man ni tatang mo nga itugot na rusa. Ado kanu, iji papanan na. Wen, ado ijay. Sige, bye-bye, mapanakun. Ay, tatang! Palubusan talatan, rusa. Nanang, anya day ta na mapampanunot ni tatang. Ay, bayan tayo. Palugudan tayo, iti kayat na. Agsublinto matlaan. Uray po utem to'y kunak. Agsublinto inton maangsan. Nakadano nakmutlangan. Dito'y tinakaya na kalugar. Man ti tao. Oray ti babalay. Kasi ti sigod ababasit ababalay. Sa pulik man yundong. Tay kinaubing nga kakasinsin ko. Adi na mo't inarapa ap ti agbiag iti nariribok a lugar. Day, kabarbaro ka dito ay kamsat. Gustay! Undong!
Sikan! Kwa, sikan ba yun? Ay, huwag. Katsakmat ni Undong. Oh, kasi sa'y... Nakaumay ka. Wen, imbag dito eh. Tasa na masapol ang nakaapol, tingiwat kan agong. Ay, wawawawawawag. Mayak dito ya, kasinsin mayat. Imayak, takayat ko ti makipagnaud dito eh. Ngam kayat kau, datay awan sa bali at tao makitkita nga oras ka. Anya? Kahit ko apadasin ti agbiag ngagmaymay sa, nga awan pakasiksikurak. Ang damot ay kasta. Sa pulik nga ron, ti kasta. Aha! Ang mga kayat mo timapan, agkalapaw ijay kamakiran. Ijay nga ron, ti kayat kau. Ay, mayat ijay. Napanak mo't nagnag ijay ni tinaminsan. Ay mayat. Ay, mayat mat. May ka, mapantay ti balay mikin ni bakit ka. Umyan ka ba ya? Intun bigatan na mapan ka iti kayat mo apapanan. Mayat ijay ulitag. Aya! Isu na lang ta. Awan siksi jayan. Ado mo ti ay bayamon na kita siksi baro. Mauma ka na kitan. Iso sa pool nyo tay awan makita yung asiksay. Wen, kaya't ko man napadasin tagbiag iti lugar nga awan pakasikurak. Ay, iwo na. Mapana kijibantay at awid. Mayat ijay ulitag. Ngam ni, nabayag basit nga awan napnapan ijay. Apay nga awan napnapan. Narigat ti biyag ijay. Magmag nga ti mapan ijay taawan kalsada. Makabanog. Ngem no ada ka ni Jay. Mayatain. Medyo. Padasin nyo ulitag. Lapanin ni ulitag mo, buyong. Uwe namang. Padasin na kanumot ti agbyag iti kabakiran. Sakmut ti kasla mauma dito. Iso ano kayat mo, barok? Sumalog tayo. Nakasawak ni inang mo. Intay mo't agnet ijay pata den? Ay, wala. Agsino ka tayo kata insan gustin. No, naumay jay patad. Agyan to dito yun. Kat isontong tagyan dito balay tayo. Mayat. Kaya't ko talaga ti agnaed ijay patad. Iso nga ron ngayon lakok na giti daduma asan ni kwa tayo dito yung bantay. Isot pangnugyan tayo, ngagyan ijay patad. Ay, ito yung timbaga ni Kasinsin Undong na nagkalapawan na idiim may nagnaod dito eh. Marmarban ti kalapaw. Sa nabali, tarimaanik daw. Ayan, mabisina ko na. Anya nga'y gayam ti kanek. Dapay tay balon ko akan kanen. Isunti kanek. Agi na naklabit. Simpaeg ton ti mabalin ko pagidaan din ton rabi. Ay, maliman. Sambudag ng isaga ti amin. Sakbay asumip ngayt. Nakaul-ulimak dito'y. Dagiti laune, dagiti tumatayab ti mangag. Dahi tabang salapan nakaswilo ti kalapaw, ti pagidda akin ton rabi. Ay, marik na mo ti lamis na. Nalamaglakit di dito'y. Ang sa nabalay, nadamat intugot ko nga ulas.
Maya ti kastuyain. Ni. Ada bakis. Wino sunggo. Ni. Kaslan amo mo tita. Nay, pimanaw mo tlaangan. Kung naklano umay dito ay ayan kaun. Ay, pimanaw akijipatad. Ta sa pulag tinatalinay a lugar. Bakas kiteng ti isusa po ay nan san mo siguro. Salot ti kastoy. Awanan ti may sungrod ko. Nasipngat mo teng. Saan ko na makita taglawlaw? Kapilitan na maturog ako ngam. Kasano pa yung makaturog akit kinaariwawa ti aglawlaw. Adi ambunuan niya dagitan nga guno ni. Anyamot na yung uni. Slataraok mo ti Burias. Tao di tayan ti Baraspas. Na nagsakto kit inumag. Dagat Burias dito. Nini, ada karkarasakas dita. Nini. Imbag tahat na ranyak di silaw ti kaslalapis alintik. Silawak man. Gilo! Ay, ulag! No po. Ay, san kang umasidag kumakanyak wahan? San na kumatok kawan dahi tang ulag? Nagtakal na urot ti makita. Aglaban da iti dahi ta ulag? Nasayat, sige utot. Ulawim ni ta ulag. Tapnosan na siya kisanguna. Kasta, sige, ulawam. Ay, manimot kayam nito. Ito nga, agawin ako ninton pikat mo lang. Awan ti lugar nga awan pakasikuran. Awan, ni tatang, mapanag iti kabakiran. Ay, madi. Baliktad na yatag tagainap ka. Duming mabali namin. Awan lata bakat. Imbes apo manawan, wino maawan day ta COVID. San mo? No, anyaman kit din day ta barbaro ako nada. Yo ki variant kung kunada mo. Kasano man day tan? Kaano nga rod makaangas tayo gapo iti virus? Ay, awan lata mo kon. Agnanayon nga tan nakastoy. Ngamin, adda manen dagiti na isuble wino na ipasidong iti GCQ. Wino General Community Quarantine kano. Gapo iti kaadu dagiti nagpositibo iti COVID. Ay, apaw. Matay tayong taon gapo iti kaaapot tayo iti agong kangiwiwat tayo. Makapasikor matenday ta. Gapo paikit din kadagiti nairot a protocol. Nagdakkel ti magastos no agilakad kawino kasapulam iti travel pass. Adon ti mangibagbaga asanda amatay iti COVID ngem gapot bisin. Dayta pa iti maysa. Adot matmatayan gapo lang iti kasto a sitwasyon ti lubaw. Adu pa ikidin ti agreklamo kadagiti negosyante. Taawan ka numot malaklakwan dan. Kit man manumot ngamin ti agudong a makitsinda. Iso nga raw. Gapo iti kaado arason. Awan pa ikot maigatang dagiti taon tawan mo't trabaho dan. Mabuteng da maakaran iti virus. Ay, Diyos ko aya. Ipanaw mo ka din day ta sakit. Ay, kunada nga raw.
Nga mauray pa'y laeng ti bakuna wano baksin kontra iti COVID san aya. Ay, tiyamo kit di agad pinagbalinda na negosyo. Nya. Adumay, dagiti maday ngagpabakuna. Anya nga raw, nang rona, ket kunada adagiti senior citizen, frontliners, dagiti kakurapayan ng individual, ken dagiti uniform personnel ti umuna, maipaayan iti bakuna. Anyan, dagiti senior citizen. Wen. Dagiti awan mabalbalid. Nay amukaw. Talaga apatayan dan ti tattaaw. Yay! Ado ngamin kati mabutan ngagpabakuna. Awang kano matirason, tapno pagbutngan, taoray kano ni Presidente Duterte ket agpabakuna. Ken sumagmamanupay as senador, ken asino pa'y dita nangangato nga opisyal ti gobyerno. Oo. No siyak. Saanen? Nugasat kun ti matay anya nga raw. Maitarayam ayaday ta abanag. Matay amin na tao. Mapanakbit iji kadananang, Dom. Tapay. Sige lang ka ni. Tumno. Amumlata na. Mapangkay di barangay hall? Siguro. Ilipas ka ti may isang script ti drama. Sakbaya mapanak ijay. Ang mga sapulin nak tumarin ni Tatang. Lakit di amumatan ni Tatang. So nga raw. Ala, rogyam nga rodan ti agsurat, Dom. Umalati wak kadananang. Sige. Agsurat ti aramidam, Saan amaturog? Ang mga nubambantayan na kantuman ang talaptap mo. Siksikamat kagawa daning. Won. Kapampanaw ni kagawad sitong, chairman. Apay manan aya. San aya nga iso ti duty ita? Won, chairman. Imbis nga iso ti ag-duty, agsinukat kami pailaang iti duty Anya manan ti rason na. Agudong ka no, chairman. Ang mga nukas lang timbagana at di naman ng kay tag-duty. Saan ko lang nga amo, chairman? May samod day jay. Kasimod laki ni kagawad padtok ang managpambar. Daitan, ti saan ko nga amo, chairman? Basol nan naglalastog. Kasla di mo pa'y laam mo matino kabisado ti istal dagiti kakadwa tayo nga opisyal akunak. Mas daawak ngamin, chairman. Di da pa'y lagi kat no saan damat laang nga akman tinaipabaklay kadakwada. Ay, husto ka kagawa daneng. Kanya-kanyang palusot, wenno, pambar, tapno di dalaang makadyute. Day tangarod ka ti magkapasuro na makapaluksawa. Iswa, di mo tultuladan, wen. Taapitem to day tano adamanen panggep mo nga kandidato. Idi nag-lockdown ti barangay nagbugsuta. Nayak, naitiman kami na kita. Ano kami nagiti sa nanamnaman na mapasamak nung nag-lockdown ti may sa lugar. Ta adulat taragiti pasaway. Ken adu dagiti mapasamak a krimen gapo iti nagduduma arasaon. Awan makanda ken daduma pay dita asaan na may parbay. Ayos. Andan subtitle ti surata ka drama script. Ilipas ka tay. Kasapulan ka no da supervisor. Ituloy ka. May email ko na dagos. Hindi tayo hindi sa... Ang tawag ko. Ni katuganak at sirman. Sos, agayab tuman kit dain. Hello, Tatang. Dumeng, busy ka Kwa, Tatang. Agsurat ako ma. Hanggang apay ka dain.
Sa nabali nga rudan. Agudong ako ma. Tanda emergency meeting mi iti ABC. Kastaya, takat umaya ka. Awan ka ti pa ti duty a kagawad wano ti barangay sekretary? Awan pa nga road. Sige nga raw. Ag-shower, ag-sukatak labi 8. Umaya ka na dagos dita. Ay, sige man. Agyaman na ka. Bye! Ba, tatan. Ay, awan lata. Mataktak lata na tao. Ay, namulat agsuyab ako. Alaklat ti laptop ko. Kat iyayak to nagsurat. Awan ka din ni Chairman Gusteng kagawad dumay. Nagudo ang inais ka. Ada meeting da iti ABC. Ay, nukasta. Si kalatan ti pangibagaak iti problema kagawad. Anya kami da tayo ina. Ay, kwan, tay face mask yo. Isotyo ko ma. Aywan, inikat ko ngamin itay at marigatan akmut nga umangay. At adama banugak nun putak kagawad. Okay lang, katinyo. Naawan ka abay yo. Ano kasangsango yo. Kastaya. Sige, ikabil ko nga ro ng tiaput ka. Aday ta. Anya di bagbagayo itayan? Napukawan kayo iti manok? Kinurimus da nga raw kagawad. Saan arasunday ta tapno agaramid da iti dakes kan makapirwisyaw iti pada da at tao. Ay, pudno rin tayo na. Sinalpag da kita ngagtatakaw. Sige. I-blatter ko dito. Pagsaritaan mi kan chairman itong sumangpay. Sus, agraira dagiti man ni Brown? Naka-hard lockdown tayo ngamin. Uno GCQ dito'y Santa Disgracia. Anya nga ron ti mabalin tayo, no kasta ti maipaulog nga ordar. Tidakas na nga rod kat agbisin dagiti tao. Dayta ti parikot nanang, nang runa kat awanan ti maitid ta nga ayuda. Manumot langan ti maitid nga ayuda. Ay naano siya klamay sa awanan dagita GCQ kas kadanwan niya pa dita EMCQ. Ano niya pa ditan. Anya lang nga rudan. Masurunak. No siyak tagsao. I-open dalat ako man. Palubusan dalat ako man dagita tao no sa dinot papapananda. Kanya-kanya nadla ko mangkay. Taadda iti tao daytan. No di da surutan dagiti maibalbalakan nga ramidan tapno maliklikan ti panagsakit. Munmut kit di ananang. Adda iti tao no saan nga aganad. Ken no saan nga agtungpal kadagiti alagadan. Uno nasken nga ramidan. Daytay protocol lakon kunada. Kas kuma iti panagaramat iti face mask. Kas kada face shield. Panagbugo. Ken panagaramat iti alcohol dita. Adda makiidirason nyo ananang. Tanay. Rumigatan ti panagbiag. Ket isu daytan ti pakapanunutan dagiti daduma ka barangay nga agtakaw ken agaramit iti dakes at awan kanendan. Nga rod. Kasano matirik na tay natakawan. Naimbaglaeng tawan mo't makapanunot nga agser ka dagiti babalay uno akyat bahay. Ay sus, daytan ti delikado nanang. Naimbaglang nagtakaw dalaang. Kasanon nagpatay da. Ay susapo ya dadayom. Saan kumamutin dumanon iti kasta ti karigat ti biyag? Saan nga umadayo ti kasta mapasamak? Numatay dagiti tao ni ti Bisen nanang. Madida ito malaksid kanya matanaw. Imay pa'y nagreklamo naman ng biring kan mang tumas. Natakawan na kanumot iti water pump kan kawitan na para palaw. Ay, nas ka na masigod na ito.
Sigurado agpungtot lakit day ni chairman. Na kayo abirkog! Ah. Manibrong! Nanay, Di kay pa'y lang makubay! kanya diya glalaaw. Agtatakaw kayo! Ah. Sinalbag kayo! Sos. Talak lang, asino kayo. Isinak tikaran ka niya! Nanay, dakasan. Kanyaman nga tanday ta. Tay kalding ko kagawad. Tinakaw na itirabi. Sos, apa yan? Nagsasarunumot na iti mai-report na natakawan. Agrungda kayo mat ngamin ah. Ang tagtagay kas kada maturog batlatan dagit tanod. Ah, anya? Kita nyo mat ati trabaho yo, tanay. Mapirhuisyo mat dataw. Sige, kapsat. Sayang lang ti botos may. Nudi kay mat ang trabaho. Nasao ni Fausto Reyta, kagawad? Wan, chairman. Nagkalkalma aklatan, ah. Kaya't mo asawain. Pasig atakaw, tinakablater itangal daw. Wan, chairman. Ay, sinalbag dagitan. Mulit iti barangay tayo na ito. Saan kong ipalubos? Adagita abirkog ti mang dadal ti kina peaceful ti barangay tayo ang nagbugsutan. Ay, wana, chairman. Ag-meeting tayo kadagiti tanod. Nasken amasiiman tayo ken matiliwan dagiti sinalbag ngagtatakaw. Kita madadal ti kina outstanding mo no agbalinan ang nakagol-gulo ti barangay mo. Sana mabalain. San ko ngay palubos mo ta? Iso da ito yun ti dakas nga epekto ti COVID. Nang runakat naka-hard lockdown tayo. Ay, di da pa'y layupan. Bayam di tanan wa sino dagitisan nga ganad. Iso umit ti kunak. Bagi na isalakan na kasta kuman. Win, kanya-kanyaan na din ah. No san nga ganad akit basol nan. Kunak no san mo amasurutan ng tidalan nga umay diti barangay hall kagawad simpor. Unay mo't daytan, chairman. Wan tanarasrasay pa ingam kwarisma ti ay mo ditoy. Ay, santon, chairman. Mano akaridaytan? Saan kayo kading aglukluksawan, chairman? Apay nga daka ditoy? Kat saan mo mata-duty? Talaga nga saan, chairman? Umay kayo awisan para inton lans inton bigat. Nini. Anya ti adda? Kasangay ni bakit? Kat agparti akman mo't itimikmik. Sus! Sana ul. Ay, kalding. Ay, na. Dayta. Ay, wan, chairman. Awan ngamin mabaon ko. Iso asya kun ati imay. Agore ka. Agkasangay ka kunam. Saan, chairman? Ni bakit? Ay, amam. May parit tago umong ken agpa-okasyon ta naka-GCQ tayo pay. Ay, kwa? Mabalin. Tasurutan tayo mati protocol at distancing. Oray pay. Ay, kasano nga rodan, chairman? Kwa, mangbalkot kan tulangin. Oray tayo kilawin laeng. Ay, anyan? Basta tong paano nyo ti protocol. Ang mga numamuan dagat siyak ti sidiren dagiti kabarangayan tapi nalubusan kayo. Di mo lipatan tayo kilawin, wen? Apa pinalubusan ni tatang ni kagawad simpor? Amok pa'y mata ni di amam. Amo na mo't amay saday takadagiti kaingatan na protokol no alagadan. Nang runak at naka-GCQ tayo. Ala, ang mga numay ramraman ni tatang di tano da parikaut. Iso nga rod, pinaritak amapan ijay no karnit kalding laang matirantaan na. Anya?
Abangan do ag selfie tukit di jay sana i-post iti Facebook ay daytan. Talaga? Ditan ama booking nga isuda pa a barangay chairman ti saan nga agtungtong palitilintag. Dayta nga rutin baga kenkwana ta mga no nakalipat. Kunak no ipilit na timapan. Dahil lakit din karnit kaldeng ti pakaisarsarakan da. Naku na mo, anak ko. Imbaga kit di ada kiti pa nagtakaw ti asikasunda. Tanay, nagadon ti agreklamo na takawaan. Anya nga ron ti kuna ni tatang. Ingatan mi ti agrunda. 2 grupo. May sa ti aginggat alas 12, kan may sa grupo ti alas 12 aginggat alas 4 uno alas 5 ti agsapa. Husto Ada ka no pa yan pinadas da sir ka na balay iti rabi ngam nakapuot ni Mang Bansyong. Idi ka no insilaw na dagiti bumbilya iti aglawlaw da. Nagtataray dagiti talo alalaki ang nakaapot uno naka face mask. Anya? Nadlaw na ka no akasla maluklukatan tiri daw da iti kusina. Ay sus, dakasan ano kastadom? Uy, iso ako maron sa ti kinarigat ti biyag. Kat umadumag dagiti dakas nga epekto na. Nang runa iti panagbiag dagiti tao. Talaga asaan nakanapan tanarigaten dumeng. Amang nukon di picture dakat makita dak. Sus. Among mo na maipariti agdurupong. Inawis dak mo tatang. Ay, Narigatan mga ano. Pandawag ni Rosa. Ay, mabilang na ta. Apa, ay Rosa dong nga. Ay nadumeng, mapan kayo gumaganawa. Mangayab kay titanod. Aganawa, ijay. Ije kada kagawa simpor. Agpinatay da kanon kan pausto. Nag-keyboard na ni Jibor dyan. Anya? Naduktalan ka nun ni Pausto at ipinarti ni Kagawad Simpur Akaldeng kat tinapukaw Akaldeng na. Anya? Ngam ginatang ka nung ni Kagawad Simpur tinasaw Akaldeng. Sos, isulaitan Sige nga ron, mapan kami dyan. Kat mangayab kami iti pulis. Nagsalbag na kitan. Masapo lang mabalod na kitang nagtataka mo no birkaw. Mabalod. Ay, dream again. Duming, mabali namin. Dong. Nga pa. Good morning. Ay na. Saan ang good morning tiring ko? Itepay ko mabimahon ak ngam. Nga pa. Yan yan po rasa na. Alas 5 pa'y laang. Nariwat pa'y. Nagsapa ka na nakaring. Sa mangring ka pa. Napaya. Napati patak. Iso asaan ako na nakaturog. Nya. Alas 4 din nakariingak. Kapoy di tagtagainap ko. Iso asaan ako na nakaturog pa'y. Anya nga min aya tinakabati-batam. Natagtagainap ko dahi di apong kulyo. Anya? At tayo pagpagana tong. Banga ka no. Banga. Wen. Tsak naawatan no niya ti kayat na asawan iti impagpagana abanga. Mga no anyamot dahi di abanga. Malagip po. Adda iti banga akap-kapkapan ni tatang iti itabundan dahi di apong. Tsak mo't nakitan tinangidulinan tan kalpasan ti pumpon. Balasitang akpailaang idinatay dahi di apong kulyaw. So, kaslawan pailat interes ko nga gusyoso kadag iti makita kiti akarkar na kabayatan ti lamay. Adda banga. Wen. Ang mga naman ito napagurnungan iti abuloy dahi di abanga. Wen nga taa. Anya kampay ide, ti ibagbaga na iti tagtagainap mo.
Bangal at tamat di sinasa una. Ay, uray lakas lalim mabakampay idemat tanti panagrik na kiti ulo. Iso nagikikisak ka no, kat nakariingak mo tan. Anya nga iti kay papananday tatagtagainip man. Tay-tay nga rod. Awan magsabali sinasa o di nakita kalakay, no di. Banga. Kuna nakampay iti. Ijay nakaslalim mapati ulo. Nakikisak mo tan, kat nakariingak kon. Ni. Ati unak pa yan. Huwag nga rod. Anyat pa nagkunab iyan na itagtagainap ka. Maibagasam ka, day? Ha? Ay, Nariwit pa'y. So, santa pa'y bumangon. Urayan ta pa'y ngaglawag iti husto. Basta, ang taputang kong. Kaslak pa'y so aday di apong kulo dyan nakita. amangan mat no day patawid na kumaidikin ka. Ngam saan nan anay tayo, daan na tayo matay. Ha? Ay na, makaturturog ak pala. Maturog tapay nga rin. Ha? Maturog tapay. No danda naglawagan. Makaturturog ak pala. Maturog tapay, Rosa. Ay, anya na dyan na natagtagainap ka. Nanyaga ka dito. Parbangon pa'y lang. Mangririingtan. Ay, pasensyakan. Labati bataksa. Anya? Tuladan nagsama. Saan? Apay kidi natuladan ka. Si kakit di Anya? Siyak tagtutulad. Tumultulad ka nagtagtagainap tunggal makaturog ka. Igagagara kaya? Saan? Lukas na. Igagagaram ti kanayon apa nagtagtagainap mo. Ay, saan mo ta? Sinatagtagainap ka. Di ka ka mamatay. Anya ngamin ma tinakabati-batam. Kapada di imbaga man tagtagainap mo, di natagtagainap ka. Anya? Di ka man dumay. Natagtagainap ko dahil di apong kulyaw. Ha? Kasmat itipan na kay tagtagainap mo kan ko na, nga daw kampay inibangan na. Anya? Uy, isa ang mapampanunot ka. Ti anya? Ang mga nagparaparik namat dahil di apong kulyaw. Ha? Ang mga nagdamot kidaw na. Anya? Apay kumaamay tagtagainap ko kat di nakmat nakitkita iday. Unang niya. Si kaki dimot. Kasano nga amom aday di apong kulyo dyan nakita miti tagtagainap mo. Ada kang pa idi ipakpakita na abanga. Ha? Nalagip ko adagos di imbaga man tagtagainap mo amang imbagbaga iti banga. Isang impapan kaon, may suday di apong mo. Sa bagay. Ay. Nagpay sudom. Ang mga nodamat kaya't akid daon day di apong kulyaw. Katitaltalan na langan iti tagtagainap ti request na. Awan mat nga rod kinidaw na. Ang mga no kaming son di kidkid daon na. Ha? Anyan. Apay ngirsi-ngirsi ka. Eh, Sino tingir-ngir siyam? sika. Ah? Makangirsiyakan ka. Baya mo, lipatan mo tinayba ka.
Natagtagainip ka no ni Rosa day di amang. Idi kwan, nimot duming. Isu ako nakmait nga amang nga no adda kayat da nga ibaga. Asos, kita alakay. Amang ano kastamot nga agpaisaon. Uray, tani duming ti officer of the day ita. Agdamag aktuking kwana. Di na nasasaokan ka aya. Awan mo't malagip ko na sasaw na. Di ka matunay. Nakapagsarita di kalman tani. Makumikom mo't iti aramid na. Damagam to Amang ano at damot kidawan day di amang. Yun, kasaok tuman ni Duming. Tatang, Hmm. ayan day di ba nga kapan nyo idi pumpunday di apong kulyong? Banga, adaya. Ala, di yun malagip day di abanga. Awan malagip ko. Ang mga no tagtagainip mo pa iti may papan iti dayta abanga. Ah? Oh, Ay, saan mo't Nabata di ti lagip ko. Nga idi irubwat dan ayulog ti bangkay day di apong kulyo. Oh. Kat ada idi banga akap-kapanyaw. Abuloy ka di ti linaon idi jay banga? ay ka mo. Nga malabarang siyak tumot ti makaitagtagainip iti day di amang. Siyak nga ta. Ti pangibagaan na no anya ti linaon. Ti ibagbagam abanga. Dahitan ti pansyon, day di amang. Ay, nasamukan dito'y ayan nangagpaiso. May pakita nga awan si Marsarong karkin kwa na. Tanay, nagsamukan kilawlaw na. Talaga nga awan, ta pandemic nga ruden. Awan sa painti imay dito'y kampusan to'y di pista dagiti natay. Anyat amo tayo di tanong mapanitan idi dagiti tao ang mapaniti kampusan raw. Una, di nasayat agdalus ta iti aglawlaw. Gaikanta dagitan tapno malawagan man ti pansyon. Sige tatang, gaikan tayo nga raw dahi. Kaasimot tayo, nakasamsamugan at talaga ti aglawlaw na. Aglinong tapay dito si Rok, tinarukbo sa kayo, Dumeng. Ay, hagina natabay. Ituloy tati aggay, kinton makay na nata. O na barat ti darang ti initan. Iso nga aglinong tapay laeng. Ni, adaya ka. Lakay nga turong dito. Ewan, marigatan samot ang magna. Gagangay na siguro at lakay mo din. Iwan nga taa. Ha? Banga? Banga ko nam kaka? Banga. Ada. Ay, awan aapong. Awan ba nga may dito simenteryo? Ay. Aniyan. Ala. Dita kayo pa'y. Ha? Sa pulak jay bangak. Ha? Ay. Daka sa partahon. Di barik-riknak. Daytoy ako tikote. Akalob dagiti mata. Ay, san ko amaw-awatan ti bagbagam kaka? Anya da jaya? Sulot kagayam, Costello. Tulong ka. Ni, aglak. Maangsan tulangatan. Tay salon-salon ko. Makakamatakpay nga ta. Itinapungga babae. Nay, apay ngay akamatem. Ay, awan na. Di mo makamatan, takas laki din. Kabang bangon mo, itilungon. Ah,
Ay, sasawam, durbab. Ala, ituloy yo, agaikan, ti arubayan, ti balay ko. Ngalawan, awan danag mo kapsat, iraman min agaikan. Duming, anya di kurana. Ayan nan, awan mo din. Ay, tatang, bimangon sa di apong kulya. Aha, Isu dila kaya nakisarsarita ka na tayo. hey. Ay, balay ko, kunana to'y gagaikan ta. Ay, susapo. Nalalihatan at tingat aldaw. Duming, nagawitan. Ay sus! No siyaklat nakakita iti imbaga da chairman ken kagawad Duming. Simuro takko ma. Ay, di ka man agin lalaing dita, Cholya. Sa anak ng agin lalaing mga ato. Di uray ag kontesta sumrek iti pancho ni Jay Camposanto. Anya, nagpangas ka talaga. Hoy! Sa anak apangas aam! Pinarusukan na mata. Salbag kalakyan. O anya? Ibagampay apangasak? Ha? Ha? Ay, sanan. Ay, batang nakawan. Di nakakarita na. Amangan na ikot-kot ka dito ay Camposanto. Ada umawag, Rosa. Di mo tatang. Ang bata mo Hello, tatang. Ay, Duming, agsagana ka. Nagtagtagainip akmat. Anya? Natagtagainip ko mo dedi amang. At nakang pa idiyaw awat na kanya kabanga. Anya? Isungag sagana ka. Dagasin ka. At napapananta. Sa dinaw? Tagtagarita mga numasukal. Basta grubot kan, tatagasin kan. Ay, Hello. Hiniduplan. Anya ka now? Pagruburubatin na, tadagasin na ka na. Ngam di na matimbaga, ano sa dino ti papanan may. Alakit, agrubat kalatan No kasta ti imbaga na, ang mga numakaun-una asumangpot adi ka pa'y nakarubat. Ay, sabalin tuman ti sawanan. Adda kayo managan. Anya ayat isubla-sublan nyo dito Camposanto. Kat nabayag mo't itabon ti minatayaw. apay aya pa kasi kuram ti panagsubli-subli mi ditoy. Di na kamot singsingain. Makaumang arod ti rupayaw. Ipakat mo man nga tan ti kinadagulit mo ataw. Ay saan mo, Chairman? Umay kayo wete. Iti baray ko. Tagkapi kayo pay. Anya? Pagkapyan na kami? Well, kaslasang ili kayo mutan taga Camposanto akmat nga rod. Anya? Ay, ni apo may susurot akon. Makaisamak man ti imbagayaw, mga tao. Gapot da kay tagbambanta di Camposanto, ipapanyaw na balayo ti ayan yaw. Hasta talaga kagawad Duming. Ay so nga umay kayaw. Agkapi tayaw. Ado ti sinuman amay kapay. Aya! Ay, daytaman. Kailiw ko unay dayta makan. Nang runa no datay naluto na imbag. Oo. Bakit talagang agpamerinda kayo, ha? Alang nga raw doon. Umay kayo agkape. Sumbrak kayo dito balay ko. Balay na ka na. Musulyo mo dito simrakam, mga tao. Tap na amom Duming.
Sideline ko, daytoy kanayon nga iumay ko dito eh. Alang aro din. Tatubtubon tayo di pansyon day di amang. Takitaan tayo no niya ti adda ikay. Ang dayta, narabante pansyon. Makitang tilungon, tatang. Narukupan. Ne. Awanan ti bangkay. Ay, tulang ko na kuma. Rurogan. Ne. Banga. Isumutlat ada dito. Tatang, tayo nga ibagbagat yan alya abanga. Ayan tay ibagbagayo abang. Iwalin mo dito na dadaalin alungon duming. Ang mga napandagan kadagiti plywood alungon. Alan kagawad domeg. Saan na ka nga an-anwan daytan? Kit-kitaam at tulang-langan. Ti banga. Ay, anyan ay duming. Kita mo dito bangang ibagbagana. Awan samat ti banga dita. Siyak manlangan ti mang sukimat. Banga. Ayan mau. Banga. Banga. Ayan mau. Ni. Awan mati banga. Anya. No kasta, banga nga rod aja imbagbagat yan alya. Anya. Ay, banog aso ti. Malala. Isubli yung dita pansyon. Isubli? May isubli ka di pa eh. Banga, awan ti banga. Banga. Ay, natagtagainap ko mo na di apong ni Rosa. Doming, mabali namin. Nikat agyaman dito indagas mo ameriendami kang tatangyo, dumayang tanay. Saan pala makapan ni tatangyo di barangay hall? Inyawag na nga ron. Isaan siya akon at yung muna ijay. Kat ni Rosa, apay adi isuti may nangyag dito merienda. Agiwalin ngamin iji balay. Apay, ado ti wara. Awan mo ti ubing nga agiwara iji balayaw. Adulat na dagiti sana may pakpak na inanang. Agipak nila basit ka na. Ada ngamin sumang patabisita may. Importantin sa akin di kita bisita sumang pagtauray la agipak ni Rosa. Gagangay la pa nagdalusmut, nanang. Ay, sabagay, Kababain mo no saan na ornos makita da. Sino aya dagiti sumangpat? Nagitay man kakasinsin ko iji Ilocos. Kasta. Ang mga no ado ti isang putdaanap natin kas kada prutas. Ay ado atin natang ita ijay. Ang pang business man. Kasta. Ka di dangarod agsid sida iti natang ta business dalaan. No saan dang agsid sida kadagiti maapit da. Di adan asaan da makaparaman awan libre. Ay ang damat nga ta isang putda. Ang saan ngamin nga ugali dagiyat agaw awit no agbit-bit-bit no dete agbiyahin da. Masadot da, kasta. Kastan? Nanda. Ay, kitaan nyo Ado, ti mabit-bit ti may ti COVID, iti Ilocos. Isagana yaw, dagita apot yaw. Ay, face mask ko nakmanlangan, tamadyadang ganda ta apot. Dahil tangarol ti pagkatkatawaan mi kan Rosa dirabe. Ang mga nun naka-face mask kamin taon. Salamay kat ti face mask mi, no mangan kami. Ay, kapilitan to akasta, ano agan-anan kayaw?
Unay kat nga minon, tadi dala makatuturmat nga may agpaperwisyo. Ha? Ang mga no perwisyo dan tulaan kada kayaw, apakairangramanan ni Rosa. Saan matkit ding agpapa-importante dagi jay? Ngam sa bali lang tayo agpabisita. Uno agbisita, ano saan akastoy pandemic? Sa bagay. Asus, masapula kita nyo na imbag tumay. Mga noya baktupay kit din ni Rosa dito'y balay minukwa. Ay, jak lakit di kaya't ang maakaran ni Rosa iti kubed. Masapula kumplito ti travel pass dagi di sumangpait. Asa anda pimusposit lang ka dagi ti checkpoint. Saan mo't nga ta? Nag-process da ka no mo iti travel pass da. Ay, rumbang laang, nariga tayo. Ang mga no umay tumot lang ni Rosa dito, no makaiwalin iji balay. Nasaya at no umay. Kano saan nga umay pa umayag at talaga. Masapula mabagbagak. Ha? Nay, di ka masasair abarok. Kaya't kulaang ang mailisi ni Rosa iti virus no bilang. Ang mga no dagitay kitdimot pa anawa at taga Ilocos dagitay bisita yawn. Ay sus narigatan ko nakmanay. Sana makaayaw na iti bisita may iti panagkunayaw. Ay wan, ang mga no kasta. At da ngamin dagitay bisita asa na makaayaw. Dagitay pa isublida pa iti pinagpliti da. Inton aga-aawid da. Dagijay ti makuna abuisita. Ha? Oo, nagpaisulitan na nan. Ang naimbaglaki din na, tawan pa'y padas mi akasta. Good amin, na nagbali na bisita may, manipod pa'y iday. Di magas kagaya, may balay, Dumeng. Uwan, Chairman. Kunak no da kayo pa ijay. May kayo mo't gaya man iti barangay hall. Masurunak nga raw. Nakasapsapa ang nag-text di may sa senior citizen. Agpapirma laang. Kung namutlan no anya nga emergency yung text nan. Anya tim papirma daya? Di application na iti panagkamang na iti organisasyon ti senior. Alas 6 kanupay lang agur-urayin ditoy. Kaputa jak kayat ti makapagura iti tao. Imayak mo tadagos ditoy. Ngem, awan mo din. Anya? Iti san nakano anaura iti eksakto nga alas 6. Pimanawan, tamapan kanupay agkape. Sana imbaga nga urayik kanumot tapi nagur-uray kumot kano. Ngem dinak na uray. Ne. Ay, susapo aya. Imbaga na nga urayak aginggat alas 7. Nagurayak mat. Ngamidisan kumot ana uray aginggat alas 7. Bimanawak mo ta. Napanak mo nagkape. Di ta karinderya, di ta batog. Kahit dimteng mat iti alas 7. Sinisiim ko tisangpod na inurasak. Agasem. Alas 7:02. Eka, 2 minutes lang mo't piman tila daw na. Wen, ngam tiniksak mo't Imbagak, ayur uray nakmo't basit na panak nagkapi. Dahil tatin rason ko, kasi ti rason na, ididinak na uray. Kahit naguray may. Kapilitan na. Ngam nakangag kanyak, iti sana nasayat. Pinangagan niyo pala may. Bun ata, agram. Alas 6 pagurayin nak diti opisina sa dimot lang rod nakauray. Sa bagay. Adu dagiti tao ama ko na demanding. Makapasuron ti kasya. Ani ka tangay adda kamutla dito yan. Si kapay lat pamanawak. Agudungak. Sandyam manen atay sadot pada makagawad nga udi kumaita. Kat, nga ron nga. Ano sana na? Ang kuma, adamat makuna New Year's resolution na iti opisyalis ti barangay. Anya kumana iti madyakan nawidan na iti napalabas sa tawin, baliwan na na. Tani nagbaliw mo ti tawin.
Ay, kulaklan wadan na itay padpadaanan miya bisita. Maliman, awan namat lang eh. Sapay na bandog mat ni Rosa nagdaldalaws. Nagururnos di ti balay. Bayat, tinamay Allah ka na kitiso pa. Ay, please ko kita ang taglawlaw di ti salas me. Adapay kampay di flower vase iti sangot ti basit sinan altar iti asideg ti Mindor. Kasla balay mo't kano ti baknang ti balay min Ay, ayan mo't katan ni Rosa. Yapi, manaw di ti balay. Di nan samot kayat apasungadan ti bisita may. Ada nag-text. Di Rosa. Yan. Anda ka no ijayan na katugangak. I-text ko to lang. Nanda na kiti bisita mapadpadaanan. Padaanak. Itis kunto nga may ditinuro sa laladan. Ay, ilidap ko man kit di man. Naaliwawa na kitya sa bang pada. Isa makariingat tulakit di. Intuladanan. Nini. Dan sa to may makipangrabi bakit? Garon sikat ti mapadmangkitan lakay. Sino taday taya? Ay, sapay maiparite agpadpadanon iti sa bali at tao iti pagtangan. San nga uso ti bisibisita ita? Ngam di mat agsardangan nagtuk-tuk-tok. Day tamanan. Ni, sapay damo pa'y lasubok. Nan huminom akong pabit. Inkakitaan din. Hey, bayan ta pa'y layda dita. Mga sino kat dagitan. Unay kan lakay. Mangkarintaran. Ay, mangkarintar mo. Kayong... Kayong! Na, Anda kami, or anda kubid. Mas naganda kami na. Naglukon. Lakay. Amuda madagubid. May dakit din diti balay. Sapay rabi Makapakatao mat dayta. Asino dayta ay lakay. Bisitan sa amin na kita. Adda kami ko na namay. Busi sa amin ni kayong tukong. Day tagakandun. Ay, manyat umay da. Anyat umayanda nga ta. Ay, ni. Saan nga uso ti agpasya-pasya ita. Isukarod Ay na, inkakitaan Ay na po aya. Insan gustay! Saan na Insan ko na. Ipagsupay! Na. Kakamay! Ipagkanaw. Ay, una yun. May kami man agpasa nga ilay! Sus Maria Kusina. Nalpas ka gusteng ko na tumag. Sapay sa nanay lakaman da kita. Anay ka pa danunan idan Tamang isang butak na agisaangin. Ay na. Sigurado asan da pa anang rabi lakay. Yaguri ka. Kumamutak pa'y muta. Sayang ta adubo. Ay nakayaw. No jay lokaos. Adon ti makumikom nagmula iti tabakaw. Agparparbangon da nga agpaaway ang mapanagsibog. Kastalatan aging gat mabalinin ti aggataw. Ay, kastaya. Ay, nagagat nga rod atag iti tao ijay kayong. Ay uwan akayaw. Anyat sirbiti agmula iti tabako itangay. Awadan.
Saan na nakas ide, pagpapaidmi, ti sagsasanga ribo. Unay tayo mangrugin ti panagtatabakaw, uno panag-aapit iti tabakaw. Nay, apay, nalakaunayin ayat ti tabako. Huwag kayo. Kasaan nga ron unayin ang mapaboran ti panagmula iti tabakaw, kapo iti may parparit at panagsigarilyaw. Nadag, natingat tayo itimanay. Kabayatan ti pa nagtutungtong tayo nga agiin nilew. Nay, ay ke, huwag ba't imbagman, dati kinirog mo aman, ay baka, Ay, adagayam insang putyo aman eh. Ay awan insan. Ada nasarakak ijay likod ti rikap ti kusina yaw. Makapangpanganak man iti adobo aman eh. Isuwa da ito. Kinirog. Uno, inya adobo kun Alalala, gatingat kayo. Aw, aramidok man na peanut butter na ijay. Dagduma nakita kajay. Ado aya. May saalata nga taday jay, insan. Sa nga limon na kunada. Inlutok aminin Imbagam kin ni Sufeng. Ay saanin Awam mo nga men. Sa may sa. Ipagpabalay mo, ipaglidya. Kinuna na mo itay pimanaw, itay bigat. huwag mo't ngamin kayo. Narigat mo't no mabandog ni Abirat Sufeng. Ang mga sikaso ka na kami. Ipapapalay tayo bakal. Doon ipay kat iso apagbanlugan ni Abirat Sufeng ti kaadda tayo. Apong Gusteng. Ayan ni Manang Rosa. Lolo poge kunamot kanyak amol-mol. Ala. Pugi kayo aya. Apong. Nene. Loko dahi ting ubingan. Apong Gusteng. Ay. Lolo Pugi. Kunak kumagayam. Kasta Lolo poge kunam kanyakon. Taday dati birngas ko no ka. Kasta aya. Lolo. Awain. Nagduduma kita ti tao dagiti kakabagyan na masangsanga ilime no kastoyen amang rugin ti panawon ti kalgaw. Angam ne. Damet na lockdownin. No, hindi yun unada. Makigat katod kami. Hanggang sanitan. Kakaiso na nakabrod mo't na tao ide. Damat padas ko ay iti abroad. Awang gayam. Mayat ka diti trabaho iti abroad ha. Ay, mayat Dumakkel ti kwartam no ipatulod mo dito Pilipinas. Isumot kat nga adon dagiti pimalasyo ti babalay da. Ta kaduan na kadagiti karo bami tinakabrod ti asawa da. No di man dagiti anak da. Ay, unsa. Ngam dipindi mo't ay ti amo wino iti trabaho dita. Ginnasatan mo't lang ako nada. Pagpaisunay ta kayaw. Nagbasto si amo kitay. Isu aya. Huwag. Iso nga imbakak ti kastaw. Tadi mo't nagabrod kamit idi aya kayaw. Ay, wah. Nagtrabaho ka. Hanggang saan mo't apimalaso ti balayaw. Ang nene ay kwa. Malas nga taan nag-abroad ni Lolo Pugi tatang. Anya? Ay, susmol-mol barok. Saan man at tila sasawag? Ay, Anawaan na magtatang. Kit no imbagam ti kasto itayal daw. Day, mulmol. Di ka man sumamsampitaw iti tungtungan na iti nanakban. Ingkakat iti kusinan. Tulungan ni nanang mo iti aglutaw. Huwag tatang. Naimas di lutlutwan ni nanang. anyat lot-loto ni nanang mamol-mol. Nagikiwar iti di ko at Lolo Pugi. Ha? Ay sus, delikado. Ang mga nutain lako ni Sofeng adine pay na ita di jagi matang day jayain. Nay,
Awan makukwartami Iso adagituyin tiyawid yaw. Ado nga min, ti saan min nga usarin abado me, kan kayong mo, tukong. Dagita, At kabagbagi kayo mo't kan kayong maagusting ka. Iso abadom amin, dagita abado na adi na usaran. Ay, nagadown sa karton daytan Ay huwag. Nagdudumad dagita, ada short pants, dagita, ada pantalon, ada kamiseta, ada polo, ada long sleeves dita. Naglalagda pa lang dagita. Ay, Tadi mo't sus. unay na usar. Kan nalinis Tali na ba amin dagita, sakbang ang pumpun ko, dita aparador. Apaw, naggasat kan ngay lakay. Adaw ti maarbor maun. Ay, ipag, siya mo ngay. Daytoy mo't sanga sa ako bag daytoy, Agkabagbakita mo, Ay. limok magak baset. Iso abadom amin dagitan di mo't umanay kanya kaun. Ay, si kunhan amin. Awan ti baraw. Na, Kanya nga dagito, wag may. ay kabarbaro pa'y ladagita. Ang imbado maun, saan? Di pa'y ibagadan nga agsusublata kiti badaw. Ay wun aya. Di no kasta, di mo kayat. Ay, wag mag-ipag. Ananwag ngay dagita. Si kunhan ngagpaisaw. Ngam di mo't unay na usar dagita ipag. Tadimot nga rot umanay kanya kung talim mo mugak. Nan, kikaak man. Nay, Umayak man. taymot anak ti karuba mi dayta. Ay, mabit lang Lydia Ay, umay ka. Ay, dayta man laang ti pang tudak ka dagito yung dagado abadaw. Nagado sa una pa laang mo ti tanga ipag ka. Di ore awan mang tayt. Kung nagtumot akabagyan ni Uncle Chairman dagiti bisita yo anti. Wan, taga Ilocos da. Imbag ta nakalusot kayo iti checkpoint nana. Wun mait. Ay, Ne. Nagadon dagita abado anti supeng. Ne. Agpala ba kayo? ay saan? Badok dagita asaan ko na mausar. Ititid ko nga rod kini Lydia ngam ko na mo tadi na kayat. So ano kayat mo alaamon balasang kaw? Ay. Kitaok man. Nagita Uy! Nagpipintas damat. Kabarbaruda pa'y. Ay, daytoy, branded ko naman. Ay, sus ko naktupay. Nagngingi na dagita aginat gatang ni Rusa, idi adada idi Hawaii. Sayang laang tadyak mo't mausaray. Ay, imported dagita, ipag. Katuan, mate. Ay na, naggasat ako. Iyawid ko amin ang dagito yante. Ay, wanan. Di mo't kayat ni Lydia, iso alam. Jak mo pagarupan nga imported. Iso ang kukwak amin na nante. Nalayawid down. Di mo mo't ngamin kayat. Sayang mo't no pagbalinakla pagpigadan kada pagpunasan dagadi abadbado ipag Lydia. Iso nga, yawid mo, balasang kaw. Wag. Nandyan na kita. Wag. Nay. Anyat orasan. Nay. Alas 6 ni malam. Awan pa nga talaga iti orayan may abisita. Wano, dim tangdan ngam sa anak la anak karieng.